Седите на каучу и отжедном усетите нечиди интензивен поглед на себе. Ваша мачка възгледа не трепнувши. Проđe минут, па još jedan, а ви не можете да скренете поглед. Чини вам се као да възгледа право у душу. Познато, зар не? То nije само ваша mašta. To je pojava koju možemo nazvati mačja hipnoza. A danas ćemo zajedno razotkriti tu tajnu. Zar oni ćemo u svet biologije i psihologije ne bismo li shvatili zašto mačji pogled posjeduje tako neverovatnu moć? Obećavam, nakon ovog videa gledat ćete svog ljubimca potpuno drugim očima. Pre nego što pređemo na nauku, hajde da se podsjetimo koliko dugo mačke i ljudi žive jedni pored drugih. Naše partnjorstvo je počelo pre otprilike 10.000 godina, kada su ljudi prešli na sedelački način života i počeli da se bave zemljoradnjom. Pojavili su se viškovi žita, a s njima i miševi i pacovi. I tada su na scenu stupile mačke, savršeni luvci. Bio je to savez iz koristi, ali je vremenom prerastao u nešto mnogo veće. Mačka se iz običnog lovca na glodare pretvorila u saputnika, člana porodice i kao što ćemo danas otkriti, u veštog majstora komunikacije. Počet ćemo od najočiglednijeg dela, od anatomije. Mačije oči deluju nesrazmerno velike u odnosu na njihovu glavu, posebno u poređenju sa ljudskim. Ogromna rožnjača i sočivo omogućavaju im da uhvate maksimalnu količinu svetlosti. Ova karakteristika potiče od njihovih divljih predaka kojima je bilo neophodno da efikasno love u sumrak. Međutim, za nas ljude tako velike oči su moćan psihološki okidač. Jeste li i kada primetili kako mačkama svetle oči u mraku? To je zasluga posebnog reflektujućeg sloja iza mrežnjače koji se zove tapetum lucidum. On deluje kao u ogledalu, odbija svetlost nazad na fotorecepture, dajući im takvu drugu priliku da je uhvate. Ovo značajno poboljšava njihov noćni vid, a na nas taj efekat ostavlja mističan, gotovo nadprirodan utisak, što samo dodatno pojačava zagonetnost njihovog pogleda. I oblik zenice kod mačaka je jedinstven. Vertikalni prorezi se mogu suziti do sitnih tačkica na jakom svetlu i proširiti, zauzimajući skoro celu dužicu u mraku. Ovako precizno regulisanje protoka svetlosti daje im ogromnu prednost bez obzira na uslove osvetljenja. Kada posmatramo ove dinamične promene, naš mozak to podsvesno doživljava kao znak žive, aktivne i izuzetno izražajne mimike. Uzgred, kad se mačkama prošire zenice, to nije uvek samo zbog svetlosti. To je, zapravo, i izrazit indikator emocija. Snažno uzbuđenje, strah, radoznalost ili razigranost, sve to natera zenice da se momentalno prošire. Mi, ljudi, instinktivno čitamo te signale. Široko otvorene, takozvane bebeche, oči, izazivaju u nama nežnost i želju da ih zaštitimo, a mačke to možda i koriste u svoju korist. Suprotno uvreženom mitu, mačke ne vide sve crno-belo. Njihov vid je dihromatičan, dobro razlikuju nijanse plave i zelene, ali crvenu i ružičastu vidi kao sivu. Svet im izgleda manđe živopisno, ali to se nadoknađuje neverovatnom sposobnošću da primete i najmanđi pokret. Njihov pogled koji može da uoči najsitniji detalji iz pozadine nama deluje neverovatno fokusirano i smisleno. Još jedan važan detalj tiče se položaja očiju. Kao i kod svih predatora, mačje oči su okrenute pravo napred. Ovakav raspored obezbeđuje binokularni vid, koji im omogućava da precizno procene razdalžinu do svog plena. Međutim, za nas ljude, takav direktan i usmeren pogled predstavlja osnovu društvenog kontakta. Mi smo navikli da pravo gledanje znači pažnju i interesovanje i to iskustvo automatski prenosimo na našu interakciju sa mačkom.
Zašto mačke mogu satima da bulje u nešto, a da nijednom ne trepnu? I to je jednostavno nasleđe lovca. U divljini, ako trepnete u pogrešnom trenutku, to znači da ćete propustiti plen ili nećete primetiti opasnost. Njihove oči su dobro hidrirane, što im omogućava da održavaju dugotrajan vizuelni kontakt bez prekida. Za razliku od njih, mi u našem socijalnom sistemu taj dug, fiksiran pogled tumačimo kao znak duboke koncentracije, pa čak i poverenja. Ali postoji jedan gest koji u potpunosti menja pravila igre. To je sporo treptanje. Kada vas mačka pogleda, pa polako zažmuri i otvori oči, znajte, to nije zbog umora. U svetu mačje komunikacije, to je najveći znak poverenja i naklonosti. U suštini, to je mačji ekvivalent poljupca ili osmeha. Zatvarajući oči u vašem prisustvu, taj mali predator vam pokazuje da se osjeća potpuno sigurna. Nauka potvrđuje koliko je sporo treptanje važno. Istraživanja su pokazala da mačke mnogo češće prilaze nepoznatim ljudima ukoliko osoba prvo uspostavi kontakt očima, a onda polako trepne. Ovaj jednostavan znak odmah smanjuje napetost i mački šalje jasnu poruku o vašim mirnim namerama. To funkcioniše kao univerzalni ključ do mačijeg srca. Hoćete da probate? Stvarno je jednostavno. Kad god vas mačka pogleda, uzvratite joj pogled, a zatim vrlo polako sklupite i otvorite oči. Ne skrećite pogled odmah. Vrlo je verovatno da će vam mačka uzvratiti istom merom. Na taj način vi ne samo da posmatrate svog ljubimca, već ulazite u pravi dijalog koristeći njen sopstveni jezik. Ovo neverovatno učvršćuje vašu vezu. Dakle, pređimo sada na našu psihologiju. Zašto je naša reakcija na mačji pogled tako izražena? Ključna reč je neuteniđa. To je fenomen zadržavanja mladalačkih crta kod odraslih jedinki. Kod mačaka se to manifestuje kroz velike oči, okruglu glavu i mali nos. Sve te karakteristike podsjećaju nas na ljudsko mladunče. Naš mozak je evolutivno programiran da reaguje upravo na njih. Kada vidimo nešto sa tim bebećim crtama, u mozgu nam se automatski aktiviraju centri odgovorni za brigu i roditeljske instinkte. To je urođeni instinkt koji je obezbeđivao opstanak naše vrste kroz evoluciju. Kada vidimo te velike mačje oči, u nama se podsvesno javlja potreba da to stvorenje zaštitimo, nahranimo i brinemo o njemu. Možemo reći da su mačke, u suštini, uspešno hakovale naš sistem roditeljskih instinkata. Ovaj skup osobina naučnici nazivaju bebeča šema ili nemačkim terminom kinčen šema. Austrijski etolog Konrad Lorenz prvi je upisao kako ova šema izaziva kod nas automatsku reakciju nežnosti i umiljenja. Mačke, sa proporcijama svoje njuškice, idealno su uličenje te šeme. Sam njihov pogled bukvalno aktivira dugme za slatkoću u našem mozgu i mi tu jednostavno ništa ne možemo da učinimo. Ali nije sve samo u instinktima. Kada pogledamo mačku u oči, naročito ako je u pitanju naš voljeni ljubimac, u našem telu dolazi do lučenja oksitocina. To je takozvani hormon ljubavi ili hormon zagrljaja. On jača društvene veze i izaziva osjećaj privrženosti i poverenja. Potpuno isti hormon luči se i kod majke kada pogleda svoje dete. Zanimljivo, ovaj proces je dvosmeran. Istraživanja su pokazala da tokom tog vizuelnog kontakta nivo oksitocina raste ne samo kod ljudi, već i kod mačaka. Dakle, pogled pokreće pozitivnu povratnu spregu. Mi pogledamo mačku, usetimo privrženost, ona uzvrti isto i naša veza postaje još čvršća. Ovo je prava biohemija ljubavi. Da li ste se ikada zapitali šta su to ogledalni neuroni?
To su čeliže našeg mozga koje se aktiviraju dok posmatramo neko drugo biće, nagoneći nas da nehotice preslikavamo njegove emocije. Kada ugledamo miran, upušten pogled mačke, naši ugledalni neuroni mogu u nama stvoriti osjećaj spokojstva, gotovo identičan onom koji vidimo. Mi se bukvalno zarazimo njihovom bezbrižnošću. Naravno, ne smemo zaboraviti ni na antropomorfizam, našu urođenu sklonost da životinjama pripisujemo ljudske misli i osjećanja. Kada pogledamo u duboke, zagonetne oči mačke, u njima vidimo mudrost, razumevanje ili čak neku vrstu čežnje. Zapravo mi na njih prožektujemo sopstvene emocije, čime stvaramo iluziju dubokog intelektualnog kontakta. Jednostavno želimo da verujemo da nas razumeju i bez reči. A ta iluzija je neverovatno moćna. Mi obično tumačimo mačiju radoznalost kao znak da je zainteresovana za našu ličnost. Njen miran pogled, to je za nas dokaz duboke privrženosti. Ta naša potreba za emotivnom vezom tera nas da vidimo u mačijim očima mnogo više nego što tamo realno i postoji. Ali možda je upravo u tome i sva čarolija. Njihov pogled često tumačimo kao znak visokog intelekta ili neke posebne, duboke unutrašnje organizacije. Istina, mačka možda zapravo samo prati muvu na zidu iza vaših leđa, ali naš mozak uvek radije bira romantičniju verziju. Ovo verovanje u njihovu svesnost i duboka osjećanja čini naš odnos sa njima dragoceniđim i značajniđim. I tako ulazimo u začarani krug. Mačka nas pogleda. Na to mi reagujemo sa puno nežnosti, tepanja i naravno hranom. Mačka shvata, taj pogled pali i ona počinje da ga koristi sve češće kako bi dobila ono što želi. Naša pozitivna reakcija samo utvrđuje takvo ponašanje. I tako, a da toga nismo ni svesni, mi sami treniramo mačku da nas hipnotiše. Pogledajmo ovo iz perspektive evolucije. Sam pogled je postao jedan od ključnih alata u procesu domestikacije. Mačke koje su posjedovale umiljatije, crte i koje su znale da uspostave direktan vizuelni kontakt sa čovekom, dobijale su više hrane, toplote i zaštite. Samim tim imale su daleko veće šanse da opstanu i ostave potomstvo. Prirodni odabir je favorizovao najefikasnije, odnosno najviše hipnotišuće jedinke. Vrlo je verovatno da su se, kroz 1000 godina života pored nas, mačke savršeno utrenirale kako da komuniciraju. Proučile su sve naše reakcije. Znaju tačno kuđi pogled će nas naterati da ustanemo sa kauča i udemo pravodu njihove činiže. U pitanju nije nikakva zloba, već samo izuzetno efikasna strategija adaptacije, usavršena kroz evoluciju. Uzmimo klasičan primer, pružjački pogled. Mačka sedne tačno ispred vas i počne da vas prodorno gleda u oči, povremeno bacajući pogled na svoju činižu ili na frižider. To je naučeno ponašanje. Ona zna da će taj određeni vizuelni signal gotovo sigurno dovesti do onoga što želi, do hrane, i mi po pravilu uvek popustimo. Isto važi i za taj pogled kojim traže pažnju. Mačka može da vam sedne na tastaturu ili na knjigu i samo vas gleda. Ona vam blokira sve aktivnosti i samo jednim pogledom prebacuje svu pažnju na sebe. To je vrlo direktan i efikasan način da vam poruči: ej, tu sam, igraj se sa mnom ili me pomazi. Mačke često kombinuju pogled sa drugim signalima kako bi pojačale efekat. Na primjer, uporan pogled u kombinaciji sa glasnim predenjem ili nežnim guranjem glavom. To je sveobuhvatan pristup komunikaciji koji nam ne ostavlja praktično nikakve šanse za otpor. One koriste sve dostupne alate. Naučnici su čak identifikovali specijalnu vrstu predendža kođu mačke koriste, isključivo za manipulaciju ljudima.
U svoje normalno predenje one ubacuju visokofrekventne zvuke koji nevjerovatno podsjećaju na plać babe. Vaš zvuk u kombinaciji sa onim njihovim tužnim i jadnim pogledom na nas djeluje uvek, izazivajući instinktivnu želju da odmah priskočimo u pomoć. Dakle, da li je ovo svesna manipulacija? Naučnici u tome i dalje spore. Najverovatnije, mačke ne kužu nikakve podmukle planove, kao što to rade u crtačima. One su prosto izuzetno pronicljive i dobrouče. Metodom pokušaja i grešaka shvatile su kuđe radnje da uvode do željenog rezultata i to sada uspešno koriste. To je pregeniđalna prilagodljivost nego lukavstvu. Hajde da razbijemo jedan popularan mit. Neki ljudi veruju da je mačije fiksiranje pogledom zapravo pokušaj dominacije, neka vrsta izazova. Kod pasa je to zaista tako, ali kod mačaka je priča potpuno drugačija. U mačijoj zajednici direktan, neprekidan pogled je uglavnom pretnja. Međutim, kada je čovek u pitanju, one taj pogled koriste u sasvim drugom kontekstu, kao metod komunikacije i način da vam privuku pažnju. Morate znati da prepoznate razliku između prijateljskog i agresivnog pogleda. Opušten, radoznao pogled, praćen sporim treptanđem, to je dobar znak. Nasuprot tome, ukočen, direktan pogled, gde su zenice sužene, uši prilepljene uz glavu, a celo telo na petu, to je jasan pokazatelj agresije ili straha. U takvoj situaciji najbolje je izbeći direktan pogled mački u oči. Polako skrenite pogled, pokazujući joj da ne predstavljate pretnju. Pa, šta smo na kraju dobili? Mačja hipnoza nije magidža, već jednostavno neverovatan spoj mačje biologije i ljudske psihologije. Njihove jedinstvene oči koje su nasledili od predatora savršeno se uklapaju u našu instinktivnu predstavu o tome šta je neudolživo. A tokom hiljada godina zajedničkog života naučile su kako da majstorski iskoriste taj alat kako bi izgradili iznenađujuće duboku vezu između dve vrste. Pa šta je onda taj mačji pogled? To je u isto vreme i savršen alat predatora i ključ koji otključava naše roditeljske instinkte. To je i način da kaže verujem ti i efikasan trik da izmoli hranu. To je složen jezik koji se razvijao tokom 10.000 godina našeg neverovatnog saveza. Mačja hipnoza nije jednosmeran uticaj, već dijalog. Mačke gledaju u nas, a mi, za uzvrat, gledamo u njih. I u toj razmeni pogleda rađa se jedinstvena veza koju samo vlasnik mačke može razumeti. Podležujemo njihovim čarima, jer nam je to u prirodi, ali i zato što nam se duboko u duši to zaista dopada. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Ako ste naučili nešto novo o svom pufnastom prijatelju, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili druge zanimljive analize. A sada pitanje za vas. Šta, po vašem mišljenju, vaša mačka pokušava da vam kaže kada vas gleda? Podelite svoje priče u komentarima, bit će nam zaista zanimljivo da čitamo.